sheri sawa ko nari ntukeneye nashaka uzunsure kweri numva nkukumbuye koresha umwanya unyaruke sawa nyaruka kweri none nayitugiye Enje uri kurambaza ngiye kuraba umushushu none wewe kuva twagende nguma ndakubaza ngo tugiye he biki ntunyishure tugiye kuraba umushushu tumaze imisi dukura tumaze imyaka 5 aza umukobwa azuka muri imisi abakobwa byaje gukura abagabo abandi ko abahungu ari bake bishaka kumbwira ko je ndagukuruma uri umugenzi ariko ufite ikibogari cy'estile ura tuganira mubona one nakandi ukunzura gusare ninje kwinjira mu cyuba bafise urudodo marungane uku bose bararugaro aze kuma masengesho cyumva na tugende none bitaho amahoro isaha ni karibu leo mbona intebe mubone tukwiye ni yicare kuko ni yicare amatwe natraka cyangwa utaja mu cyakora kuzana intebe cyakubwiye ko yaguma yicaye atwe tuje mu dubu nta mwese kuzana n'umukobwa hama we baye hamugiye ndaje utebye baje ni minota 3 cyangene sheri remisi nyinshi ariko nene bana ukubwire pe nanjye nawe numva ndagukumbuye umuntu se nuwahe uno mugenzi wanje nyene turabana nakwitondora kuko ntungane byako byinshi nasa nkamarayi uratangura amajewe nawe ubona ni diamond usa nk'itsuba nuko bitangwa nakubwira itsina ry'ibahama bigeretse gabi yawe ngo hama rero ese nta gafone burya nsize ngaha yes bora afite telefone oya nta gafone nsize ngaha tugende buy nina telefone je tuko turanya kaburi jena telefone yatoya ari no muri kumatize mu yaruka tugende tuko tura lega tubiko tunyara rero ndababwirishiye nta kuntu jewe nobura fone nari ndayifise murabyumva kandi gashira igiye mwe musigaye munshije jewe ndagutumire nyine mu nzu iwanjye ndakugaburire ndaguhatse ivyo ushaka byose ndabikukorere genda gukorera ibintu byose ushaka dusopane sheri get dusopane nakunyizeye bugeza imyaka kandi ukuntu ntago nyizeye ina telefone nakwibye n'ukuri ariko ntuzi ukuntu baba kandi sheri wabana kwiba telefone gusa n'ubundi sheri wowe ndabizi ko twakwigera unyiba n'ubundi telefone sopera akagakobwa usura gusanga ariko kayitwaye gasope nyarutse sopera kemonyi bafone jewe fone ubu ziratsinze nta bintu by'amenyo ngaha mve rero sheri uyu mukobwa nta fone afise ko mwari kumwe muri babiri kandi fone ndabizi neza ndabihamya uyu mukobwa mbwiye ko nta fone afise nawe sheri nakwizera ariko gukwizera kwaheze reka nawe ndakwisopere umwe fone yanjye nta kuntu fone yiwanjye noyiburira ngaha yarutse telefone yawe natwari naje bana gutwara zamutse natwa gucyogera yana amafaranga y'amarundi Nkinyizera rero abarundi ubundi buhako uwo mugabo bituma yewe get tuzecana
tuzicana None wayibonye none ntayibonye none igiye he hajya winjira mu telefone nzu ntayo wasize ngaho gereyo mutanguye kungira injiji yuko mbega umuntu ubu nabonye ko n'igisuma uyu muhungu turaje kumura yewe nta kuntu nobyumva je ntago ntibyumvikana dore je nyine ntawe nigeze mbona none naho turi kumwe twitahira ngo twitahira oya je navyo unyibagirwe uhira ngo gende igisuma unyibagirwe nzokwibagirwa rero nanakwibagirwa ariko je nanjye rero imbere yo umve witonde imbere yo kukwibagirwa banza umpe fone yiwe ndaguhimbije ndaguhagije ko babura nyarutsa mwapfuki rero mbere ndababwire mwabagabo jewe aba bakobwa baje kunsura hama siga telefone ngaha ku ntebe imbe bayitwaye mu muyaga mbe bagenze gute gize ndababwira ati shere nta fone nsitse ngaha wapi ngeze mu nzu ndayibura gusa nyene mu bwenge hakaguma haza yuko fone nayisize ngaha none wocumbwira fone igiye nta telefone hese ngaha uno mu telefone ariko akasiga agakobwa wambwira ngo kera ngo utaragakunda ngo karakaguta kari nk'ihene je naragahimbije karakura none ngaha kanyivye fone wadengeye kunchokora ndaguhimbije mu nzu urakora nibiki wewe amatohoza arahari iyo fone nkeneye kibone tohoza none je nansana jewe banyitwa yecu mwari mubi uwo bita imbonera kure inkuru gapepo nimba fone yarinjiye mu nzu ayisiga cyo bintu birumvikana fone ntako bwawinjiye mu nzu uyisitse ku ntebe utangiye kumuya ushaka ube wayishize mu isiripe turayisopa tuyikure fone yabi ibone ntiyayibuze none abi byagenze tubwire yayibabwiye wa nimwe nabasotse ariko sinigeze yandigiriye twigire oyito ega usanga wasopye kebana witonde mana narakaye buriya urakarure narakaye geno birakuraba rero wansopye fone nayimise ngira nayimise ntiwansopye ntiwayibuze nta fone ngaho ufise unitse ndaba telefone fone irahari bo umve rero irahari twigwa tuja niza fone yiwawe twe tutelefone ni tutayibona je nca ndayiheba kwiguhakira je nubundi namwe ndihangayikisha ntiza fone nimero je tuzorabana turarabana mwe namwe ndababwirene wumva ibonekeye je ntumbarire mubona ibonekeye umbe nyumva rero nyumve rero telefone nayikenga mugatire kati nayikombe kuyitiza telefone yanjye yari yati none je ndiko ndakubaza imbe ari kuyitiza umwanya nabonye nore mukaza murambwira ngo oyaye ivyo bintu biba umva atari ubusuma muvyeyi fata ndabonye inkundo zo muri iki gihe imbere rero muzokunda umuntu ariko mumushaka bize rimwe kabiri gatatu kumbuka yanje tuka nimuzonagaruke n'umunsi wa abakobwa ukagenda ukamuhaza ubunyakeke amahagera mu nyuma amubwira ati mbega abakobwa bonete umenga ni ibintu umenga no ese hariya je numiwe none hariya wari wayi jene kome kuyitiza ubona kumparama umbwira ngo ibiki nibi uvugira hejuru murabwiye impamvu nari nayize ujya muhungu ntamukore ariko nimbwa rubebe
imyaka 5 nije naryo ntacyo ndabona sha nari cyaje handa urazi ndi nkawe Washukuriye. nari kuko warasa wacyo kuko wahuye nuko yari yitonze nari kugukubita asura amabombe anuga ibiro by'umuntu bingahe kugira sawa kumutahewe urazi wewe ubu telefone Wamukobwa. nigeze kuri sebutani bakubita nihemewe nawe rero ubu nimba turahebanye mushimye nimba mushimye inde umwe inde umwe ubu turahebanye ntituzosubira no kugendana ubaye igitorosi genda tube ntacyo bimbwiye Sawa. yandura n'abandi basumba bazi muri Ariko- icyo kimwe ariko- ubura munsi nange Inde. ndagusikinya umuntu ushaka- genda mukundane n'ujya nyene mbakundana nande nta n'uwo shaka ariko nihora ndakubonye. zanje mva imbere rero Ndakubonye. birakuragenda ndagiye nyene ntabwo ndagiye ara ubu kandi ubukuruta wabuze niyuja